Huriani Tuhata neng upukama parmingil tadi Manunggoton di Minggu Eksaudi nama rapatan saya tangyuhan ma suaraku ali Jehovah jala tapahoma rohata jala tapasorang ma di hudulatabi marende maita sian bukuende nomor 574 sada dot ayat tolu. Pujima Devata Dani Ainodo Puji Devata Bugase Swadosami Malumlo Hotrohami Pujima Devata Dani Ainodo Puji Devata Olopon Tuhani Hati dan kundengan dibasenai Saya raundonganmi Ratusi paluai Olopon Tuhani Hati dakun mendingan basenai Nagama Tuhani Sai magalak matokong palitomi Wam jonong arinai Sabu parut ironi Tagama Tuhani Sai magalak matokong palitomi Mar hite-hite guarni de bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amin. Saya tangyuhon ma suaraku ale Jehovah molo jauh-jauh au didok rohaku ho mandok lului hamuma bohiku atong bohima nahulului ale Jehovah saya unang tabunihon bohim marodopon au Jehovah do panondangi di au dohot hatuaku dung mida isema mabiar au Jehovah do partano batuak di ngoluku tung mida isema au wiahoton. Haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata pargugona satu dosan amanami na dibano gijangi usehon matondim na badiai dohot apistaran nasiang koi tusaluhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion lehon mahiras ni roha di naposom majamitahon hatam asalam pita jalalam ganda huriam na badiai patoktong mahut rohanami mangoliho sahat roh di ujung di bagasan haporseo nature mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paketikim saudari Damotornya Tuhani Undang godak sinalian Ihon cepet
pertama patik ni debata nasian patik pawaluhon. Patik paluhon unang ho manako diado lapatani ondo ikon ni habiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo badobo hepeng didongan jolma manang mambahen bisuk-bisuk mangalasuhon boniaga ikon si pagandon ni rohata do arta ni dongan jala siramotonoton ima sakatna atong rap mahita mangidogogo siya tuhata ale Tuhan debata sai pargogoy mahami maular mahambal tupatik mi amin. Lawas tabigema kur sian punguan sekolah minggu kelas besar. Ada.
Marende mas yang buku ini nomor 191 ayat 1 dawat ayat 2. Tato potima dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogona suatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami, tubuh jaladang adong haporseon di bagasan, rohanami hian, saluhut dohami manimbil sian akadalanmu, macai godang do pangalusion nami di patikmu, alai ingot ma hami ali Tuhan, alani denggal ni basam dohot asini roham, saya unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalusion nami, saya ingot ma hami hombar tu asini roham, dohot denggal ni basam alani guarmu, ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Hatani debata, tapi kema baga-baga taringot wasesa ni dosata. Alani pangalusion ta do umbahen na tartulang Kristus, jalabinahen ni hajahotota do ibana mabugang.
Ape itu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata, jala binahen ni bugang na malam ita hilala. Asangapon ma di debata nagijangi. Amin. Turpuk epista di paramingguan tadi manugoton, nata surat di Yohanes bindu 5, mamuka siat ayat sada, saat ayat sia, tajaha masikat soring. Songon ma hatan di debata, na marsahid di paridian Betesda. Salpu ni i adong ma pesta ni halak Yahudi, jadi nakok ma Yesus tu Yerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem di lambung di harbangan biru-biru paridian sada na margoar Betesda anggo di hata Heber. 5 sopo-sopo disi. Marpahean do disi torop halak na hasitan, nama pitung na sarion na tiaropon akan napai mamahon hagugusang ni aiki. Ai suruh-suruan ni debatado tuat mangarombas-ombas tu bagasan paridiani manggucang aiki. Asana parjolo bongot di hagugucang ni aiki gabe malum do manang dia pesahit na lohot tu ibana. Alay adong madisi sahalak naung 38 tahun leleng na marsahit. Di ida Yesus ibana peak disi jala di boto ma naung pola leleng ibana disi gabe ninna mamandok ibana naing malu po. Jadi di dok na marsahiti ma mangalusi ibana yale tuan. Dang adong parhuaku na manogu au tu paridiani di hagugusang ni aiki ay mandok rodo pe au nunga dijualani na asing au mijur. Dungi nina Jesus mamandok ibana hehe maho hindat malagem mardalan maho. Rapita majasa di Asia. Jadi pitor Hisar hisar majol mai dihindat malagena laos mardalan ma. Alai ari sabat dotoho na sadari. Yanggo sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Sari-sari, dan
hatidakon mah haporseotai songon ni hatidakon ni dongata na saporsia ni sanduk portibion. Rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pagogona satu dosan na tumapalangit do tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasilay. Ima na hubungan si Maria na gabagabia siya to di perbadia andorang sa bubuhan. Ido tuhata na tumoy ng benit di pangumunan silatus na mate terpajal do ibana di pahopina silang na tuat di Banuatoru dim tanom na mulak mangulu di patuluhon na manay ku surgo lahudu di siamon ni debata Jehovah amanay paguna satu dosani di si ibana mulak sogot ku tanom mahumi halak na mangulu dohot na mate. O parsia dito di perbadia dala adong sada huria ni badia huria tepatnya Kristen ni badia dohot asiseani dosa dohot dihatai ni mandok mulak mangulu sogot daging na halak na mati dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabe gema tikting na masa di huriata di samingguan. Tikting Huria HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Naparjolo berita khusus. Sadaa Gowarni Minggu. Sadarion Imam Minggu tanggal 20 Mei tahun 2022 Minggu ek Saudi. Manang saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Jala topik ni Jamita ditangihon debatado jauh-jauh ni Partigor. Sadabe na marjamita di mingguta manogoton ima amang pendeta Dr. Andus Pontius Siregar MDip na mangula na sida sian HKBP Sihorbo Barus Raya. Napaduahon pelean tujolo. Di minggu sadarion dung sidung jamita papungu pelean tujolo dohita ima ulaon pembangunan masyarakat HKBP. Tapasahat ma pangurupyotai di bagasan las niroha dohot hiras niroha. Napatuluhon masohot sian parhaladoan. Hombar tu pangidoan ni amang situa butar-butar sian komplek Hankam Blok D3 nomor 2 Pondok Rajek Asri Cibinong sektor Pitu Karmel. Namangido masohot sian ulaon hasituaon nasida. Ima di siala faktor kesehatan nasida naso mendukung B lao melanjuton tugas pelayanan nasida. Jala sesuai dohot peraturan aturan HKBP. Mulai sadarion Minggu tanggal 20 Mei tahun 2022 amang situa butar-butar boru napi 70 resmi dang mangulahon tugas hasituaon nasida be di huriaon. Paupaton penghentian live streaming. Mangihuton tu situasi dohot kondisi di tikion nung mulai merdalan dohot normal sude aka kegiatan. Diputuson sermon parhalado na di hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 mulai di hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022 acara permingguan di Huriata dipatupa secara tatap muka. Alani pelayanan marhite live streaming masohot ma mulai di tanggal 5 Juni tahun 2022. Nabalimahon paria katekisasi. A. Natuari hari Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2022 maringanan di gerejaon nunga di patupa huriata ujian tertulis tu aka iana kota parguru malua. B.
Di hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022 pukul 10.00 dung sidung parmingguan manogot di patu pahuriata do ujian lisan tu akka parguru malua rap dohot natoras. Maringanan di gerejaon. Pinangido asarade natoras lao mendampingi parguru maluai. C. Maka tindakon hapor seaon tu parguru malua. Di Patupa di Minggu nanaingro tanggal 12 Juni tahun 2022 di Parmingguan Manogot. Jaladung Parmingguan di Hobasi Huriata do Marulaon Nabadia. Paunopon Paria Koinonia. A. Kebaktian Sekolah Minggu. Sadarion Minggu tanggal 20 Mei tahun 2022 pukul siawib di Patupa Huriata do Parmingguan tu yanak kota Sekolah Minggu secara tatap muka tu yanak kota sian kelas ada SD sahatu kelas walu SMP tu yanak kota kelas batita dohot balita tong dope di Patupa secara online manang live streaming. B. Celengan tahun para sini rohaon manang tahun kesehatian. Dalam rangka tahun para sini rohaon seksi sekolah minggu Patupahon celengan tu yanak kota sekolah minggu dimulai di bulan Juni sahatu bulan November tahun 2022. Anggiat mamardalan sude aka ulaon pelayanan ni huriat tahun. C. Kunjungan kasih ke HKBP Parung Panjang. Di hari Minggu sadarion tanggal 20 Mei tahun 2022 Borhat do seksi paropuan HKBP Depok 2 tu HKBP Parung Panjang Imalao Patupah 5 116000 dohot Amang S Sagala sebagai bendahara seksi AMA nomor HP 08211584651. Papituhon Partangiangan sektor. Partangiangan sektor na di Patupa Huriata di hari Selasa tanggal 31 Mei dohot hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 Boima tabereng di Warta Naung Tajalo. Jalaria Mahita mandohoti Partangiangani. 2 Romawi acara Mangapuli. Sadarion Minggu tanggal 20 Mei tahun 2022 pukul 10.30 dung sidung Parmingguan Manogot di Patupa Huriata do acara pangapulion tu keluarga ni Amang Bicar Gultom Inang R Boru Sigalingging. Maringanan di Jalan Lenggong Sada nomor 37. Di Siala Naung Jumolo Natoras Nasida Amangka Gultom Manang Opung Rohas Doli. Nah di tanggal 5 Mei nasalpu. Pinangido tu sude parhalado dohot ruas ni huriaon asaman dohoti acara pangapulioni. Tolu Romawi warta duka cita. Di hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 nung ngajumolo monding Inang Redia Boru Tambunan Manang Opung Pernando Boru sian Jalan Rokan Sada Depok Timur sektor Walu Hermon tutup usia Walu puluh sada tahun. Tatangnya kongma asa debata mandongani jala marparguguihon keluarga na tininggal honna. Opat Romawi warta keuangan. Pemasukan dan pengeluaran dalam minggu ini. Pemasukan tuhuria 34.124.500 rupiah. Tu pembangunan kosong. Untuk diakoni sosial 2.530.000 rupiah. Untuk pusat HKBP 6.327.400 rupiah.
Jumlah 43.781.100 rupiah. Pengeluaran tuhuria 10.180.000 rupiah. Tu pembangunan kosong, tu diakoni sosial 1.100.000 rupiah. Tu pusat kosong, jumlah saluhutna 10.220.000 rupiah. Songonima tikting nama sa dihuriata di bagasan sadarion, sayang giat ma pelayanata di bagas joron itu hatta, toktong di pasu-pasu jalaga belas ni roha dihita saluhutna. Amin. Tabegema ende puji-pujian sian punguan kur ama huriata.
Marende mahita sian buku ende nomor 720 ayat sada dot uta Laos tapo pungunga peleata kantong sada dot kantong sada A dot sada B. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Manami na nami salut na hinormatan na hinaholongan hatani debata na mamakulingi hita di minggutta sadarion minggu eksaudi. Tongon di tanggal 20 Mei imanasian pesalmen 17 ayat sada sahat rodi ayat onom. Sonon madidok hujaha madihita tangiang mangidu haluam
tang yang nisidapit. Say tangi ma hasitongan ali Jehovah. Tangi hon ma alu-alukon. Say tarehon ma pinggolmu tutangyakon sian bibir na sumar pangaci. Say dapotan maaw sian buhim. Say ditatap matamma hasitongan. Nunga didodoho rohakku ditikir ho borongin nai dihilala ho doau hape da ngadong jup dilala ho doau hape da ngadong jupakko hupopangi do akka pikirakku asa unang mangalausi pamangaku. Say merjaga doau di lakalaka ni jolma si pangarupa dia ka pabahenan ni jolma do pakkata ni pamanganmu. Say diihut-ihut lakalakakku do akka bogasmu dang mauraur pangalakakku. Say hodo hupa juju ay dia lusi hodo au ali de bata. Say tarehon ma pinggolmu tuau tangihon ma hatakon. Ido saha ni turpuki dihita akadongan saha persyaon. Ado raksasa tita tu barita nauli sinise ni turpukon parjolo majo pasaat tami tuita salut na horas madihita. Tek donin na mulani godang tortor do ser do mulani tortor sise do mulani hata sobba do mulani pangiduan. Buasa jala hata perpudi ima jabbar diaka na pasidukon ulaon. Ima tutu aladang pala ya lusiamu bau mandokate. Itu tong dah. Itu dahiak kama. Tek do mulani godang ser do mulani tortor. Sise do mulani hata, sobba do mulani pangiduan. Amin. Ya aunu ngajelas di warta jemaat Padita Pontius Siregar MDiv nama ngula nuaing di HKBP si Horbo. Bahasa Indonesianya Skerbau. Di dia ada on di Barus. Di dia ada Baruson di Tapanuli Tengah. Dopak dia doon jonok motu manduamas. Di dia manduamason jonok ngai namon tuace singkil. Hira jonok nai nama putih sah nama disi. Nunga marhasohotan mangalak boru ni raja boru batu bara tolu di hamidak danak. Umur kunuhaing jalan 40 tahun. Anggoda danaki semester tulu dope lau semester 4 manuangi sohingo betong. Na berjolo lau semester tulu mang semester 4 tina me yau pe ala naung di sani harua sepata mangetong-etong semester anop pe sohingo betong. Dan minoto ala na say garutok kina majalo iwang kuliaw do takka ruler belebas sakkanan nay kan. Itong nga madak kuingoti. Oma boru pangguara madiawon guarna Alicia. Napaduahon guarna si Bunga lau kalas tulu SMA on guarna pinga si Bunga ati. Nakaningan boru pangguaran on paropuan mo natong. Nah, itu. Napatuluhon lau kalas onomis dema siap puda diau molo onatong wanita maun. Daksa nga aw mga pluk gabar nami rupani di din fokuson ba ola na udah ganteng di si ala itu cantik dong guburu batu baron dohot boru bidadari kuna tulur rupani. Ido. Hamu kadongan nakining nunga hupawa di si horbuate kamang kainang songuni mahorwa perdaladan ni akka huriat taon. Jadi langsung songuni ma amang kainang. Di harorok kusian baru suraya, kalau kita perkhalado di son. Nah, ba ala nagagal daw Densus 88, memang eksekutor tulid daw.
merancang dak kubo to, marjami tapi tong gudak kubo to, alay mulumane bak mengeksekusi. Au may suruh. Jelai dok neng baru suraya neng distrik langsung saya eksekusi di tahun 2010 sia. Ano pe mo saya fokuskan. Tersungono may dok. Tangad do botohon ujung na jari-jari. Neng adong sidohonon jumo liba marsattabi. Buasa pinar sattabihon ay hormat dohamu dihami. Emma tutu. Jadi harus sakap nauli di Baru Suraya. Coba makawan. Hubay majudul lior rupani perkenal hum majo sautullah. Tu minggu tanggal 5 dohot tanggal 12 dua urosian baru si Horbo. Lau pencarian dana untuk Baru Surayaun alai hudok kutuang padita di son. Amang padita nami merjami tama jauh di sinang peso papungu pilihan alai ku perkenal honok kudo badu Baru Surayaun. Anggiat ukap rohamuna. Jadi program putuson ima program perdalanan ia aik satetik. Itu mula dong aik satetik ba nauli mai. Ba mapuang asahu patudun non son anggon gabar huda pion. Jadi nomor siajar daudang pada kuat tusion ale diajari au omma bainan non bapici nyon anong nakaluar narararan non do tuson mergati-gati musa gabarena opida na huboton gaptek do tong. Ba nagabi maul do di sanwaing. Aido. Holan 12 alamat do jalah hatop dodak pola leleng au ma percerita taringot Baru Surayaun. Ipian nuna sasahat tita rupani itu barita nauli ido arorokku jei odot tuang padita buhadon noni pawung pilihan do dang pola holakku patudu pe Baru Surayaun pasti do gurda kondito di Purbadia dan nona karus di hurian awlo mabain program ia eksate teknik rupani ini dia kan sungon hiba do parrona ya teh bah pasama teh Baru Suraya memanggil matong tahun kesehatian. Om Maau Pontius Regar, Ketua Umum Panitia Pelaksana Tugas Preses Persiapan Distrik Baru Suraya. Sungguh tab baca betak kotik, tab baca betak kotik. Ala Ketua Umum Pelaksana Tugas Preses. Ala Persiapan Distrik atau ikonarong do Pelaksana Tugas Preses. Jelas gabi au matu sih. Buedu bah hupici sanonate. Prakata. Peresmian persiapan distrik Baru Suraya dilaksanakan pada hari Minggu 15 Desember 2019 yang berkembang dari distrik 9 Sibolga Tapteng Nias. Usaha di tahun bulan Februari tahun 2010 sia. Jadi langsung kita kerjakan, langsung eksekusi langsung unak kulat dihata. Soni dodang jago berpikir merancang segala macam alai saya hanya eksekutor, kita lanjutkan niku songoni rupani. Romse. Sejak Januari 2021 hingga kini telah tertera dalam catatan Almanak HKBP menjadi persiapan distrik 33 Baru Suraya. Om Mahamin Waing. Di 2020 dang dope alanga sangat tung dicetak Almanak di bulan Oktober di tahun on HP hami di resmihon persiapanna Desember jarak sanga be. Haduan madain na opue porus olopu ni ngocongoni. Sesuai dengan umur persiapannya, pada tahun 2022 ini sudah akan diresmikan menjadi distrik penuh di HKBP setelah melalui Sinode Godang Oktober 2022. Jadi mulai Sinode Godang bulan Oktober 2022 bah diresmi homai. Unak kacik rupani rukuku tu som maju sipata. Mulai sirat sana non, olo terelit lukukon. Ba bahasa magu mana? Ada KPA. Ada. Jago surat nai subbeh. Setelah pesta peresmian 15 Desember 2019 Amanginang, angan dan asa tahun 2020 akan bergerak cepat membangun infrastruktur. Alai marsilonging ma permasani kopit buria pusih. Sahat tu sadarion naung kumanggang. Marmasker do behamu, anggo hami dak kutada hami masker. Ya kan bisa kopit. Iban daerah baru sih kan, botamu do daerah baru kan? Jago di siak ka perilmu tinggi. Jadi COVID teh lu dibain. Makanya orang
dengar masker atong. Nah, jadi ngam gumanggang memang alai terbengkalai ma proses pembangunan dan pencarian dana 2 tahun 2020 dan 2021. So mahami amang Covid ngirinay, apa yang tu Jakarta ya doiba mengalu-aluin naroha. Syukur kepada Tuhan, kesulitan panitia didengar pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pada September 2021 Bupati Tapteng Baktiar Ahmad Sibarani adong dongat tubuna di son anon huruf ke PT Tuibana menampung anggaran di APBD sebesar 1 miliar untuk dihibahkan ke Baruseraya. Ini catatan dalam sejarah KBP. Isi pamaret tanau mangalias 1 miliar mungkin masih bapak ini Islam doda. Islam alai di bana. Bahkan pemerintah selalu menghalangi mendirikan gereja. Ala yang goibana. Ala nga sulit kami. Ampun Bapak Baktiar Hulaniku. Ada apa Pak Pendeta enak? Amanda tua donang anda tu samniku. Dana membangun kantor dan rumah freses. Total pagu anggaran membangun kantor, rumah dan perlengkapannya sebesar 1,7 miliar. Belga ati? Dihami do belgai anggo dia ke di. Dana yang tersedia tanggung jawab 10 resort mahami ono pulau Pak Huria 5.500 kakak dengan total jiwa 25.000 iman eksilayanan non rupani. Donatur anak rantau 100 juta nggak dapat. Dana hibah Pemkap Tapteng iman aking 1 miliar. Dana total terkumpul 1,2. Dana na kurang 500 juta naik. Datuk sak kamu neneng jolok kusudih. Kamu pian non las usir muda menonaukan walau sak kamu ini kurang mungkin ya tong. Alai mungkin aik sat tetek, sasak semen dia non kan. Nah, oh saya tusak ku bae tapi kutusat detong Setelah dana hibah dari Pemkap 1M dikucurkan pada tanggal 20 Februari tahun ini. Dibantu dana yang sudah ada, panitia bergerak membangun melalui tim 7, tim pembangun. Gabi majadi masongonon. Bayak ku kamu mak. Gabi majadi masongonon. Eng ing eng. Ba, dangro. Wah, guys sono mah. Amma au nei do na mau karejo amang do amak situ ini. Kue kami 2 rupani ya sama ni ruak kanaposo biasa nomor foto kan naposo si songonon. Tapi kami tari beti utak kena tua-tua. Dangan ng lapatan di sautulla. Biasa naposo kan rima aja merfoto indah buti. Tapi merfoto maju hamu na 2 indah bala indah hami buti. Ya sudah dangan ng lapatan niya teh. Ngasabi Jokowi 2 periode. 3 periode unang ma. Masing majo. Masing ma. Kita harus konsisten dalam institusi. Alai sasitong na di bagas sonod do pisaunari. Anggo di luar sona nga uli kan? Alai anggo di bagas sonod do piak kamang. Nih. Dangan ngo pejat delana. Dak kola rongi masuk tuson. Pananggai pe masuk do pe. Nih dangan do pe nih, bawa pe mana? Bawa mau pelaksana tugas preses modum di son, datung mungkin kan? Nata maju nata dia, nanggo palingan nin pai bakko tikar pedang barani be sonat tong ai somar do be. Dangar ngopi asbesna meloro udan badang nah habigian udah. Omma nih geruduk masude mulai mai bangun. Stop matukang ala dangarong behepeng nih. Cek na pe songoni maju marbolang-bolang ate. Alai na 3 bulan do karijoy hamion. Na ala ruas na mangulo do hamu. Iya bukan amin. Ruas na mangulo tok kita. Anggo na mati podok rangod dong. Do kan. Ido. Buka kami ma di Bang Sumut. Ala ni sisa miliar do sautulla ikut di Bang Sumut din na sidetong. Oh, baik pemerintah nami binukay nyon nomor rekening nga. Naik nangit surati hamuda. Nama panitia distrik Baruseraya. Alamat Desa Siorbo Kecamatan Barustara. Adong do BRI. Ndam Dewi ma guarnion undi Sibolga nyon nomorna. Guarna peho do amang. Dak pun tiu siregar guarni daong. Panitia distrik Baruseraya di. Alamat na pe tong songoni. Ano pe musi muncul kono dah. Manjuk majita nyom may mana nih. Oma Bang Sumut nyot simpedes. Ipi ngajagoi di uta-uta Basa mau keluar. Tuluk ko jusan yamang ba? O nyon nan ame. O pida ko tuisyon na kiris nin na guarnion. Kiris na.
Aku do kiri sama pendeta nami, pareses nami na tuh, oi do, ayo bedak ko boto mang naho batu ima, ba mulu dikirimin na melalui Gopay, mang naguput, dang dia kuat tu si tongong, alayom main na, Olo, parpudi, ahama parpudion, ba mau lihatin ada. Ba, hatur nuhunin na. Ape bahasa ada satu lon. Ape nabuado parsi Horbon. Oh terakhir nih, dak pola. Aku ngopi terakhir be. Inamaro ba? Tong mado tau kerejo sautik naik. Bang asala seton. Adok do perpudi kira Horbo. Nggak bisa teh. Oh habis. Tarhaus dua roa rokyat do perpudi sukses me bersuraya si Horbo geberi Horbo wah tersongoni kamang tentang baru surayaon. Jadi opu ye porus pendeta Dr. Darwin yang sudah emeritus zaman nasida mai porus. Saya bangga dan salut kepada kalian pendeta-pendeta muda yang di kampung-kampung memikirkan bagaimana mengembangkan HKBP ala disima tutu domen sen menginjakkan kaki di Lobutua. Kita sedang mencari sebenarnya di dia domen seni sahat HP ngahau masudin waing Lobutua magwarna iya ima pelabuhan terbesar hati hai. Bahasa tabaino distrik kamu Kadongan kita terus mau menyosor ke Aceh Singkil. Aceh Singkil ngatong lau kita tu si sudah pohan, marga pohan, sian siahadui. Nasi boto halakot dosa betullah akka tuturna ujung nagabe agama na pela songonima. Akka ustad nama hudongani hamin yang disi ba nyanduk kalaki ai manian hagabi pion halak batakon sektor perjolo do mengembangkan misi Indonesia rupani kan yaitulah tujuan kami karena pesan Yesus demikian Bapak ningon tong. Pergilah ke seluruh bumi, baptislah mereka. Bahamu pe boy dua terbaptis ningon. Bohai natong kan, beido dan ningon. Beido mololo kan. Arah pandang kita ala da Aceh Singkil. Ala na gudang do pejol madisina so. Kristen, naso marhuria, nadia. Jadi asa jumono kan non pos pelayanan didukung oleh preses dari si Horbo yang berpusat di si Horbo. Boy malautusan. Jadi imak kamang tangyaku kamu ma ba hut urupihamu mau program ia eksatetek. Ate amanginang asanggiat tulus sakapi. Ini bukan semata-mata hanya untuk saya, bukan untuk kami pendeta 10 orang pendeta di sana. Daong. Tapi untuk HKBP dan menjaga bupati kita ini ibana peolo songoni Islam do jala Muhammadiyah do ikan dan NU. Gak apa-apa, silakan aja. Dia tahu, di Tapanuli Tengah itu, faktanya adalah 65% Kristen. Alai di catatan nih, statistik, warna statistik negara teh, sensus, di sensus dibain terbalik dui, ono 5% do hami Islam, hamu Holland 35% ninna. Sebenarnya fakta terbalik 65%. Alani do Pak Bupati Ope do tak Kadongan na sebenarnya do pemenako kami gabi bupati nama sahai. Ini layak kita bantu. Tahun 2019 gereja Manduamas 500 juta dan Sarudik 500 juta lalu kita 1 miliar langsung. Benau dok catatan do di HKBP. Airus ni HKBP do Bupati ini Tapanuli Utara. Pertapanuli Utara doa. Isi dong aku pertaput. Terus do HKBP ruas ni HKBP do ditaput gabi bupati. Hiado di Tuba. Tuba Samosir. Tong ruas ni HKBP. Alehola kecek do sudina. Mabai 100 juta pe sumbangan na tu HKBP. Nama Olan. Ini barang Islam punya. Tapi dia ini 1 miliar Pak Pendeta. Bolarung majongkorho Pak Pendeta. Nang majalo 100.000 kasih tahu ke saya. Iba. Biasanya kan ada udah potongan.
Potongan nama itu suatu son uang serbeng-serbengin na kan. Uang jonggor-jonggor, uang serbeng-serbeng. Amang pendeta, molo adong nama nerbeko, pabuat tuang. Saya habis itu, turin na dong. Jala memang tanggal 20 ili amma tuau sa miliar hupapodum marbattal mau sabur nginnai di sambil liaron. Idu pehiabe hupodomi. Edang adong. Balajo pas-pasan do balajo nami kan. Di rekening pide tu ngadong, mula tu ngadong pita gam-tega mula 2.500 naik namai. Alai hiama au. Salah satunya pendeta. Nah hia modum saborngin sehu haul-haul buti rupani pengganti bantal guling 1 miliar. Au meng. Dak palau batudu. Putuna adong do bain. Amanginang yang saya kasih na hormati hami donga sabar siaun. Ima tangiang lasong ni do terpukta sadarion. Ate. Tangiang songon terpukon. Dung rogate na di hari minggui masuk mahita tuik Saudi. Sarupa pangiduan na. Ay nakaningat pedi agad daya te amang si tumorang ya. O pangamang pangaribuan. Say tangihon masuarakku dina juju autuho. Ito tong ik Saudi. Na di hari minggui rogate. Say tangihon mahami mono martangiang tuho. Isoni mana di hari minggu ya tok kebetulan rotasi pelayan. Rotasi pelayan kan berjamita mau di resort nasing. Ujah matur pukon. Jakobus kan dari hari minggu tengok dapat Jakobus tong Jakobus 5 ayat 1:5. Ima saha naniku martangiang mahita niku itur uduk sudi. Uduk atuk sudi. Dung uduk ima topik minggutta sadaruniku. Hurip punang hami amin amangin na. Bahope amin hidup bisa ini jahat turpuk niku. Lapatan na wi tahi. Wi mulu bahasa wi da bawah. Alaya burju-burju ni ruason naro harupani. Holak ku jahat turpuk ima sahatna martangi yang mahita niku teruduk sudi tu bangkui. Bahasa uduk kamu niku. Ale martangi yang amangina. Daong guar di minggu todo martangi yang niku. Rogate niku. Boh netu. Boh ina. Lasudok nung sih. Ala ninang boh na tukan. Gabi nek keluar sukil sukil mi so niku rupanya. Boh ina tu sukil uti. Sukil mi nang niku. Nah amak kadongan pemasmur dia sedang terancam. Gurak kita iso sarjana hukum ate, sudah pasti itu. SH, MH. Asing do MH dohot MHum dah. Asing do ikan amang. MH tong master hukum, molo MHum humaniora deui. Itu kan? Mulai main, bah, lari mah sen STH tu MHum molo ningon. Edang master hukum ya ha. Humaniora deui. Nah, itu. Dong dohot digijang nga opu aurora otik ningon. Kan? Jadi molo adong na terhukum, adong divonis bersalah. Mana parpudi, ado pembelaan na. Lalu setelah didakwa, begini beganong, on na tuado nang habir gajang, lautusan muse, otuson elit tusan dinatong kan, maralita tong ibabeni jaksaon. Terakhir dia diponis tang. Lalu sebelum diponis, sebelum diketuk, lalu dia akan buat pledoi namanya. Yamang yang pledoi. Pembelaan. Di Israel najolo bingasongoni. Cuman pledoi pembelaan terakhir itu bukan lagi di lingkungan daktu jaksa, daktu hakim bedau. Omma pembela aku alai langsung matu Jehovah. Jadi di atas sumpah doi banat tong. Sejenis sumpah. Ima tangiangon. Jadi sejenis sumpah los permohonan doi ale Tuhan Jehovah ay takas do di botoho na super bibir pangat ciau na suadong sebetulnya niat jahat di bagasaku alai dituduh halakat doau orang jahat. Maka pledoi saya sudah dikalahkan oleh jaksa, sudah dikalahkan oleh hakim, maka pledoi terakhirku adalah kepada Tuhan. Pengaduanku.
holat tu debatanama. Alu-alukku holan tu debatanama. Memang anggo di negara adong do piaha. Mulu dalam hukum internasional teh masih ada suaka politik, amnesti, abolisi. Terakhir hak prerogatif presiden. Itu. Hak prerogatif presiden. Jadi bodo bersalah Pak Jokowi, tolong ma. Nasalah do nasida. Na mirip pied do tibana. Betul dah ngawina. Maka itu dah hak prerogatif presiden. Imana terakhir boy mengampuni tong. Gracia. Grasi namanya. Melihat emang pengaribuan. Tuhan hanya sebagai pledoi, penyampaian pledoi terakhir. Pengalu-aluan na perpudi. Laus ide bana ido ibana di turpukta sadarion. Inna ibana ma hodo si tangihon alu-alu. Kanina nakiningan nakamang deh. Cedeh. Tangihon ma alu-aluku. Hodo si tangihon alu-alu. Nah pertanyaan, ay pos do pero hatta amang, pos do pero hatta inang, pos do pero hatta na pasobulung. Tu debata na tangihon na alu-alu ta. Unang kada gua matong. Pos do pero hatta na tangihon di debata alu-alu ta. Pos. Laset deho kauman non pos ni uhurmai. Baru pos doro hakon dang na tadi konon buaina. Pos do berhata. Pos bayi detong dah. Anggo marhite panguhum hampir tidak pos. Karena sering apa? Hukum sering diperjualbelikan, maaf amang jaksa bapak hakim. Tokit doa di son, mana pula pencara hukam wawan non. Kira 2 jam 2 ison. Amang jaksa bapak hakim. Maaf. Hukum di pengadilan sering disalah diputar balikkan. Holan tu debata nama. Ini nama pengaluan terakhir. Ala ibana donak kaningan si tangihon alu-alu. Memang adong go pamaretta na burju. Adong do panguhum na burju, hakim na burju, jaksa na burju, polisi na burju. Dia mah polisi na burju. Ngalam baga be polisi, maaf di babak polisi. Ala naong gabe presisi halakia teh. Presisi, Polri yang presisi nartai, prediktif, responsibility dan transparansi inna. Jadi tindakannya selalu preventif, ina manuaing. Sebelum melanggar lampu merah, sojo hodisi, opus siap balangain na. Opus malatang anggona jolo di pasok budo lewat baru peritina, baru takut. Ini tong dame-dame mak ditilang apa tidak? Ini tong kan. Ayaw pe hado ditilang au di cawang atok ya tong sungoni. Sunau boto kota Jakarta udah biati ai. Asal hupa bay ni sungoni. Ay gudak kid delenun. Ay mangitong delenun piang ono mangalak paramik ala ni ruduk na wide. Acitian dulu kumangida deleni kan. Tori takut mawi cawang. Takut mo siya madohot sipu. Oh dakko boto betu isi na pangalu-aluan na rakko. Badi ho pita ho enak sama tu na pasuki dan rakko. Las tinggal lu si mirisi. Las tinggal. Itu dihakuin no di desa, sono boleh takut bisa netar aku kan. Las tinggal di sini. Nah. Adong gak kena burju, adong. Alai beta pajupang doh na so burju. Songo sidapiton dia langsung melakukan pledoinya. Pangalu-aluana, pengaduan terakhir kepada Tuhan. Tu pamareta nama biar tu undang-undang boy do hita mangalu-alu. Sarupa sungguh lalu kunaking tupak baktiari. Ampun Bapak, COVID tidak bisa saya bergerak. Tapi ngasanga hupa buat wapai baru surayaon. Niku. Kenapa dia Pak? Kenapa Bapak itu mendukung? Bahasa didukung ibana alas unon. Seandainya nanti Mendagri atau DPR membuka moratorium untuk pembukaan kabupaten, maka cikal bakal kabupaten Baruseraya adalah distrik Baruseraya. Kecurkan dana. Aduan tauru pipi pandita namidah, amang pandita tenang bahwa mana. Alayat dorak soro akka pangurupion sian au
balau majoho tu Depok Tengah hinna idu di bay. Idatong. Dung debata anak kaningan pangalua-luata baru mawat tu buse syabar suraya hamu udah bah pangalua-luan nami kan. Idu deh. Ahirokon ayalana sonu pamatai ruak kamang ahirokon tahe. Tari ko tuna mangalu-aluon. Nunga pitu lili nami pawalu adalu nami nunga ulini pinami ayadok kamu pangalu-aluan nami. Idatong. Padahal namang perpilihan nih. Itu dah. Debata pangalu-aluan, ao perotuson, karena ini bukan hanya untuk pendeta Pontius Siregar, ini untuk HKBP. Jadi Roma mangalu-alu. Jadi itu tong kan, mula marhata sinamut kat congoni itu tong. Tersongoni di dokop pamuruan, hula-hula alaro pamuruan kan. Nunga pitu lili nami pawalu adalu nami na. Nunga uli ni pinami adok kamu pangalu-aluan nami natong. Matutuin na. Alay saya mamaksa mo si. Tuhorni boru dak pasi gawe terjadi jual beli itu nggak pas ya. Kamu kadongan molo anak mengalu-alu tunaturasna adong tolu jawaban ahmai adong tolu tindakan atau reaksi molo danak mengalu-alu tunaturasna tiki hita misalnya di bona basugitian tiki met kita tangis kita kan Ahmad Barjolo. Oh lolas di pastapi banguse. Itu kan. Wah bapaknya kan. Baik pala tagil taralo ho ina. Ina. Dah bayah. Bangatangi sih balai palta musi. Alawa, emang gua itu buksian ina. Ise, nyan. Apalagi taralo palta bi bago ya mang. Salah ibe sih. Ade, padua unaha, adong do memang banaki boruki asiakina, mau awina, adang pula buai, na, tu bukan nomor cukup sih, inatung. Ale ngajolo dihaul kan, ngajolo dihaul tu, ngajolo tidur perasaan na, ngunak kaningan ni langsung ko bila melitod di, itu ripal tak betong, ipirak taraloho tagel lengguin dam sih, alah, apa dua hun, terus di haul, todikida naki boruki, na. Arung kuna batuluhon amay. Suni do kami tiki me tahu. Tiki ada na kau memang me do. Noek pewat terbalgai do maksud tetong. Berarti tidak ada na kau me do deh. Kamu pira songoni do isi terbalgar wamu nak. Tidak ada na kita me do tong. Awe songoni do. Nah. Molo marmi apa mi di hutan ami? Madabu. Ame do kuna tua-tua. Dang di badai. Dang pula dia do. Ngatangi si ame dokon. Jong jokko asa hutugu inna. Jong jokko asa hutugu. Wah, luar biasa ti. Si palato pirang dabut cong di pemikiran dah. Kan bahasa filsafat doi. Jong jokko asa ayang godung jojong babe. Ayang godung jong iba tu abe tu guna kan. Begitu dah. Si Epicurus, si Stoa ina, aka filsafat na luar biasa Aristoteles ina, nang tabo na sungoni. Ala yang go natutudu tanami, ngasa go berfilsafat. Ima bahasana. Jadi molo madabu iba tukap, tangis iba di si, jong jokko asa hutu guinna. Aron konesi. Orang tua memberikan motivasi. Orang tua memberikan motivasi. Itu. Pas doi. Nak kaningan salah. Nepal tak naik salah di nang boito udah menangis di masa dipukul lagi. Nang langsung dihauli pe. Oh, ya maksud dah. Oh, ina. Ipe tong salah. Mungkin lebih tepat seperti yang orang tua yang di kampung kami. Oh, jong jokko asa hutogu. Artinya apa? Sarupa doi songon epistel nak kaningan ya teh. Api nang idoni roham ina Jesus. Alus ni mana kan? Nang malu mau dangin na kan? Alay do ibana dangarong todokku na mga katao. Molo pas gucang aiki. Ngay juluan ni awin na. Idu alus na mabal. Sabutullah.
Ala di foto Yesus do, sebenarnya dia ingin sembuh, amai dokon. Hadik malagem merdalam maho. Au juga ri songon tua-tua itu, dia do maksud nyon. Iba pinga 30 tahun pakpang, bai suri ba merdalan nina. Alo kepercayaan, ada semangat spirit dari dalam hati kita, jadi mononau tukap hita alai dokon, bangkitlah dan berdirilah, berjalan lainnya. Baik torido dah. Si patah songonido na di senayani. Dokon ni muse saya senaya dang tong do gabe pakpang muse kan. Itu dah he. Ayang kau semekel dau molo ake mujizat segala macam mujizat inna. Oke lah. Mujizat yang nyata itu hanya dilakukan oleh Yesus. Au pedang yakin au buih bay mujizat. Alai buih itu suatu saat buih bay mujizat. Kalau memang iman saya. Dang nama nobok diri. Ngarung na itolak dokter. Tangyakon may dibukai sudi. Au pengalausan di 5 menit. Alai gabi manggui musepak na iparjolo. Los mangulu satu nuay. Bigu-bigu piga halak jolma. Alanya monadok kabur siota. Lasoni do bersurayau na ipogosin na do tak parilmu tinggi di son. Tumago do dongan na parilmu tinggi daripada parilmu rendah hati. Apalagi parilmu tanggung. Oh na repot dia madongan yon. Memang tumago do terbulus parilmu tinggi. Unak tanggung-tanggung. Nah songoni masih David. Ang goho do dapuang Saul dohot akang kotami. Parilmu rendah dohot parilmu tanggung. Dak pola alo okkuho. Alai tumago mau mangaloho dohot Jehovah. Jadi kita bermasalah tapi bukan kita yang fighter. Biar ajalah saya laporkan kepada Tuhan, biar Tuhan saja yang bertindak inna. Napa dua hun. Pemasmur mau berkata, urusan kita adalah berlaku baik. Muluadong na saya mamusui, biarlah itu urusan Tuhan. Amin. Urusan kita apa? Berbuat baik, bukan melawan. Itu ahma ala okuho. Inna si David. Songoni do hita makka dongan. Tumago mau nak pola taalo bah. Ay Jesus pesongoni do kan? Hiya do bagi hamu dungi sumurut ma Jesus tu inganan na soding. Lalu Yesus pun menyingkir nina. Bukannya enggak mau hola nina Jesus terap mati sudah sebetulnya. Allah itu magum maju menyingkir au. Dalam kehidupan ini juga seperti itu dan juga utamanya laporkan ke Tuhan. Ulama nadinggani dan laporkan kepada Tuhan persoalanmu. Itu. Urusan kita melarung nama musuh kita apa? Utamanya adalah memaafkan. Ayo don waing. Bahasa kon memaafkan kita amang situa inang situa. Kalau kita tidak memaafkan berarti kita sedang menambahi satu orang jahat. Ima. Monoadong namar salah tuh kita berdosa. Kita tidak maafkan dia, saudara-saudaraku. Maka kita sedang menambahi satu orang jahat. Kita prosesnya sedang menambahi orang jahat. Jadi songoni badaba tong malani baru surayau ni. Pai do memang naik hutau-hutaun. Ala ni kaparilmu tinggion. Ala wangga mana sudah ya kapasu-pasu sudah pala masalah dia wi. Sonoro nakaringan ni tanggal 15 Desember makan di resmi kita gaya persiapan distrik. HP tikini di paima marmanganon. Di jatah do parmanganon nama ginang. Hasil rapat do madokko ni. Saresot sadia mahalak nga 250 kotak. HP di Sihorboon 150 kakak do Sihorbo. Alay gereja tertua ikut gabe di sejarah. Di sido sumur nomensen. Di sido pegudang akat peninggalan sejarah di Sihorbo. Jadi ibana matong gabe sabungan distrik. Nang 150 kakak. Alay tiki pesta tanggal 10 Desember. Rodot tuk sudi ruason sian namek met satu nama tua. Anggok kana di kursi udah mulai dibuat betong. HP jatah kan keningan 10 resort 250 porsi makanan. Hurang metong makanan onatong. Dilihat B 250 porsi oleh petugas catering, mangna petugas pembagi makanan. 250. Si horbo hurang kope, si horbo 600 cala kina. Badaung dah. Mulai B man ikut he.
Ay 250 do kesepakatan. Piga roh kita naro sudedo. Roson. Dangi suku ko hamin na banga mulai gasa-gasa tuh kan. Bukan tidak bertak na sumanuk kunau, alay na di jatah do. Jala tikting tapi untuk pesta ini 250 halak masa resort. Ido dah. Dau kita do tuan rumah, lomot taruh sonin na. Baci wabe natung mulak bima jomangan romanok kamu seniku. Bayi itu dah baji saja dulu aku makanan nuai 250 atau 600 inna. Hurak tu 250 nai. Saja dulu aku unggu orang nah hurang. Terakhir muncul kata-kata dari seorang yang agak kaya lah di kampung itu. Dakpat ditakkuho. Di padok kotor songoni. Dak songoni nan itu. Dah dakpat ditakkui. Ido pero itu suhorbo ni tornaing lomo-lomo ni dang lihat kita mangan ninna. Dilihat pengertian, bukan begitu amang. Kan amang pendeta ngamado panitia tanya, bukan urusan amang pendeta itu ketua umum loh. Ketua umum dia. Pelaksana tugas preses dia dilantik. Dan urusan soal konsumsi, rapat menentukan 250 halak na. Na beting dapat ditakui nina. Hampir terus maido ibana na 3 tahun ni, na 3 tahun congoni. Amu kadongan HP na bulan nasal pui daba mate mai ibana. Mate. Setelah dia meninggal, ala mantan ni ASN onik kuma kebetulan pas memulus bupati di bel asisten naau Pak Pendeta, Pak Bupati mau melayat. Bah di mana sekarang? Kami dari sini lewat sini. Bapak itu tahu. Oke, di Naroa tu sih mulai gudang cerita. Bah rodo amang padita inna. Ah daw ngala narak do bupati do raih inna. Marsukuk nai tonggo raja roau betul mak kata yang bisa kejulmon bah rodo amang padita karena menurut masyarakat jemaat alaido kau nasopat di tanah pasti pendeta Siregar Pontius Siregar dan mungkin be roh di naruh tonggo raja bah rodo amang padita nah baru udah mulai nak kaningan nih sebelum mulai tonggo raja ngai so ni inna masuk acara huria menjanggukan manikir. Amang padita rumah jamita, nah, dong mula kau rame mau cerita. Ang adong mungkin apa mungkin olak nodo padita ro, sugo dang roy, menguburin nama tongkan. Alani di kerejoi ma diprovokasi ma otik hasuhuton, dotak kadung atubuna. Mungkin sugo dang roy amang padita, usul hok kamu ma asa tu gereja inna. Asasian gereja dibuan, meludung di gereja nggak pasti padita ina. Alah Roma pagi-pagi itu tuh kiawi do pedung wow. Nang maberenungan do di hamisan setiap jam onom merenungan do mermiktoa. Songon halaki jadi halaki dibaca songon dia lawa bermiktoa bau pe bahu bae do dalam nama Yesus di kurtong. Syatoi. Biru dah masih benda-benda biru dah. Ido. Tak kira mesti orang begitu bisa saya orang udah video na jadi bah jamono matong ngamar renungan tiap pagi. Saudara-saudara pendengar di seluruh antero si Horbo dan juga Barus nikotong. Dengar kalau renungan dari si Horbo niko guguhnya dokan toa. Mi lo cengi songonai mah la wabor na laki di si. Dalam nama Yesus niku setong. Lo mamartopar digijang. Amang pendeta ai sei kami dia mang ami bah ai anak ni namo dingi ta heho ido mang bah amang niku dua tubuh na tulu laki ima da mang mana tu adunang namang ido do kami tu amang melalui keluarga sudah ngasih pakat nabu dari asasian gereja amangon ninna ha niku tu gereja ahama argumen muna bentu gereja ibana niku hatai dak kudok jadi bu itu gereja ruas ni huria. Situa inatai mana ngamatai. Ruas na burju. Terus mar minggu do nama jaluk ulun nabadia. Nasoma nolak pertanyaan. Ido na patut tu gereja. Pertimbangan di situa. Petakas do di boto huamang. Bapakmu nggak tulis 2 tahun awison. Hula 2 hari do iya mar minggu nikotong. Labok do kain natang. Ay we tong gotong imana. Tiki suicido sehali. Tiki adong rosa hali akka per Jakartaon
Oh merminggu amatan narakku kan. Oh alaro dorana morani anate. Idongani narakku rupani. Naku. Baik mak. Baru sekali dibuat. Pas do pengi dua mulai. Hola 2 hari do iba nomor minggu di son. 2 hari nomor minggu di son. Ngatul setengah tahun na wison. Mulai mamu. Di pabor khasiat tongani alaman manikku. Dak kudok rodo au. Ale husuru marong go capet tak. Mang capen. Cek dulu lapangan. Ngolak ni dia acara. Terus mana? Bah ngarajain netong. Wah, mau ludung raja berarti mangapu mak. Saha tahu pas mangapu. Ala ni bereng au songgop. Sitop jona mangapun. Ngaroa mang padita inetong. Baru orang padita dena. Saya layani. Saya kubur baik-baik. Sian udian. Saya langsung ke rumah. Beta capen, boceng au niku mulak kami kan. Somal langsung ni kan terneng dilian amplop kan. Abo tuh ya nih, soalnya torang nama rikat, tulen CB 100 setong karitani sepeda motor nih calop padi tong, gas niku, nih man, sapi neng balik nama tong, enggak mau bawa tosongan naro, sianan, tosongan nenen nanti, gas niku, cong, lawa kan, terhupa apa ya ketung ijabu, 5 menit naik sahat, amangin na. Adak pula nak sa may ada ngamang. Ada nggak hati. Dang nasugurakku yang penting saya sudah layani selesai. Malusnya nom gawi alang dorohan nami. Uwo tu kami do hasalan ni di do tu amang dapat di tanah amang HP rodo amang melayani. Ya sudah, saya kan sudah maafkan dia. Biarlah Tuhan nanti yang mengadili kami berdua ben ikut kan. Daw ngamangin na sih. Amang ay daksian na mati ibiyon, sak kami namon. Ang kusak kamu do dia mason gawinik ko memang. Ayang ko diok kudusan na mati. Baba. Oh. Ay nga po siyong imana ito ni kuya do tong kan. Ala na irok ko nama. Daw nga daksan na mati yo sak kami namon. O ido ang kusak kamu do dia mason nik. Artinya manginang kalau enggak kumin muludak ku jalo tong do di hata au kan. Nawar pad di ton. Berarti dendam do pimana inna musik. Serba salah kan? Serba salah do dah. Duk ku jalo di jalo HP inna. Mati awe ya. Mati awe ya. Oh lo. Mati. Tapi ya setelah itu menjadi cerita di lapo tuak. Aruman dok, iya tih, patuk udak padi tahi tadi, ina karungan ni. Bayi dok kusoni, bayi juga di sana bang siriga dok kita puang, ayo dok udak padi tahi, mana tu macam lele ado pedabot. Alai tunggu, iku berarti, ni tunggu udak padi tahi yang gue kita harus tujak konut tanam ini netong. Ocok dihok ni kotong, tujak konimu. Argano tong namoding niku. Aidang nama mereng namoding yaw. Ayang ko namoding datung di bereng biaw. Ngapipi matana. Ala yang ko inatana do anak konna doda. Dang na mereng namoding. Jadi tu si do launa. Jadi emang situ enak situ ti. Mululaw pad ditata. Unang ituroko kamu. Adak silayanan ya soya marmingguin na unang tuan nami, unang bah. Unang. Ay ina maparpudi di si. Anong gabi dituntut ya tong malani hodo tikini. Dang diagid dai huao di kurna moding. Masa juga gabi na tu kita. Lah itarik kita mesti tu narokoi mulai narokoi mana? Babahaya di dah. Lani hodo dang diagid dai ho tikini na. Tong isok kita na mesti. Baga mi berbeda isi. Portivi pinga berbeda, isa mesti berbeda. Au nang betong bah. Itu. Imana maksud ni pemas muror rupani. Biarlah urusanku saya selesaikan di dunia. Maka holong ibana. Kalau yang lainnya biarlah urusan Tuhan. Unak sungun na mabuk. Ala ni mabuk nga gabi di dok. Unang urusi capurakku gabin na. Kan? Buto kamu di mabuk.
Sebetulnya neng madok unak capuri urusakku do. Ala ni hepok na do ala ni mabuk na madok. Oh na ngurusi capurakku ini mana tong. Mato ya maba capur pita hoi sirak kula urusi ho baningut tu si kan. Ya urusan kita di dunia ini seperti Mazmur ini ya biarlah Tuhan hualu-haluhut tu debata alai bana do sitangihon jauh-jauh ma'au tu ibana. Karena apa dalam Yeremia 33 ayat 3. Jauh ma'au asau pawotohon tuho akka hatana sokkal na subinotomin na kan. Psalmen 50 ayat 5. Jala jauh ma'au tiki di hari hagugutakko. Sudi do hita mengadopion. Kapan itu? Jojot do hita terperogok namanya ya. Amanginang terhopit jauh ma Tuhan. Kurniama anu kan jauh doa tutu haki na saya doktong mana tapa jauh ma itu Tuhan. Laos alani may ban nahubahin nak kaningan judul ni selaiti baru seraya memanggil. Memanggil kita untuk ikut berpartisipasi di sana. Turpukon memanggil kita laporkan semua kepada Tuhan. Maradop pedongamu, ampuni dia, doakan dia. Itu adalah urusanmu. Urusan yang lain itu biarlah kepada Tuhan. Au besongonido. Urusakku sebagai pelaksana tugas preses di Baru Suraya, ketua umum panitia sekaligus pendeta Resort Siorbo mensukseskan itu Baru Suraya. Dong ditokok cap pada tanami pindah maho tu Cibinong hinna. Cibinong dia musete ini musete. Dua Cibinong. Unang bena tu paramaraan paling dihokan. Badua na may ho hinna. Oh berarti paling gatom muse tong dok. Nah misalnya kan. Duk saya bersurayaon pindah ho hinna, pindah juga bukan untuk saya, tapi adalah untuk nama Yesus dimuliakan di Baru Seraya. Ala no mensen menginjakan kaki pertama sekali di Lobu Tua Baru Seraya. Ala ni masih urup-urupan may kamanginang asa tuk jadi sakap ni tuhat tadui napatulucot do hami akan aposona napasaut do nakita akaruasna. Amin martangyang mahita. Pasu-pasu ma Tuhan hata menokku tangiho kami di bagasan tikion iba nagabi hanguluan nami. Hodo si tangihon alu-alu. Takas do Tuhan si pareommu, pinggolmu. Ubigi akka alu-alu nami. Urup imahami, pargugui mahami. Tuhan debata pasu-pasu ma Tuhan sudi program nama sa ditonga-tonga di Huriamon. Jala pasu-pasu ma Tuhan rombongannya mang padita dot inang naborkat tu pagaran babon pungan ina. Pasu-pasu magkaulaon ditongan niya kekeluarga Tuhan. Lampadaw ma sait sorry mago sa kopit sa pulusyaw na sa itong mardemak. Asalam las rohani ruas ni Huriam marsuara ulup-ulup marsaringar siya tongan ni Joroon mamuji pasangat pengguarmo. Tuhan debata ngahualuho kami tuho Tuhan kaparsoryon nami. Jala secara khusus ada Tuhan rohami sian si Horbo persiapan distrik Tulu Baru Suraya. Mangaluhon alu nami turus ni Huriam akan burjuon anggit ali Tuhan meriti program aiksat tetek manetek ali Tuhan akka pangurupion dang boy ali Tuhan sa truk pasir nang gopala sa sedok pasir asimaro ali Tuhan bukbaki marohan asida asanggiat tulus lam rarat harajonmu sian barus saat anon tuat singkil nari narutan nyaka naposom. Pasu-pasu mahami, pasu-pasu masudi ali Tuhan karus ni Huriam pamalu makka namar saik na subuh haguarak kami lasuni kapilian naung satu tonga-tonga ni Huriam. O mana mamasu-masui angge sudi merdalan program di tahun kesehatianon di Huriam HKBP Depok Tengahon. Alani Kristus Yesus Tuhan nami, jalo matangiang sobba nami. Amin. Tapasahat mapiliata laos mared de mahita. Tuhan
Tatangnya konma peleatna. Alide bata amanami na di banua gijang. Hodo harorowan ni salahut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hudjus di julom. Pasu-pasu may jalara moti. Asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaon mo di tonga-tonga ni Huriam. Doho di Bortibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banua gijang say pinarbadia maguaram say Roma harajanmu say saut malo manirokam di banua tongaon songon na di banua gijang lekon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami to gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Raja
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tu todim. Mewakili parhalado sude parhalado HKBP Depok Tengah. Hupasahat hami matuhamu. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Amanginang so naudok nakkaningani tung pusubui pehita marsi jalangan ala Covid alendang rohaku holan marsi tabian tos-tosan pehita di pituan laos akka ukap rohamuna maria aik satetik tubarus raya imara tadani spontanitas nasian HKBP Depok Tengaon badi tiop amang inang situa ma perpilihanan di Jolo marsi jalangan mahita wala ni naboy mo gawe salam Covid pe botima